Kamalan, inggino mimalan niyang sikanan, migbabatyang upaya. Ingginu ariyo, makaganiyo king kamalan. Ingyatu matatagya pundasyon, kapilanman e maugun. Ing trono mo, o Ginu, matatagya manibat pa kanitang minuna. At ika, atina ka, bayo pa migmula, ing sabla. Ingginu ariyo, makaganiyo king kamalan. O Ginu, dingkekang kautusan alalang kayangganan. Ingkekang tuknangan sidsadyaking kabanalan kapilanman. Ingginu ariyo, makaganiyo king kamalan. Pamamasang ibot, king libro ning kapahayagan. Iyesu Kristo, yaing tapat asaksi, ing peka mumunang dili, karing sinubling mebye, at peka pundaring ngari, ketiking yato. Kaluguraan na katamu, at king kayang kamatayan, timawa na katamu king kasalanan, at gewa na katang lahi rading hari at saserdote, bang sumuyo king kayang Diyos sa tigpa, kang Yesu Kristo. Uli na nito, miyabyeyo ing ligayo at upaya ang gaking kapilan paman. Amen. Yo ing daratang baboning biga, akit dering sabla, pati na retang tinandus keyo, kumyaklaring sablang bansa ning yato, uli na ning dapat de keyo, itiyang katutuan. Amen. Ako ing Alpha at ing Omega, nga na ning Ginong Diyos sa mayupaya king sabla. Ing Diyos ning kasalukuyan, ning milabas at ning payintungol. Amano ning Ginoo. Salamat king Diyos, parangalan tayo po ing mayap a balita. Nuanya ing daratang king lagyo ning Ginoo, nuanya ing daratang ng kayarian David ay igpata mo. Mantabe yake kayo At kekaan di muri pamamasa king maya pabalita agpangkang San Juan. Ligaya kekaong Ginoo. Ika ing ari ding Hudyo nga nang kinutang Pilato kaya may kibat siya Jesus ibat kaya kay ti o ating aliwang sinabi kaya katungkol kanako Hudyo kawari nga nang kinutang Pilato ding sarili mong kabalen ding pamuntok da ring saserdoti
delara ka kanako, nanuwari ing depatan mo. Pekibat ng Jesus, para karet keti king yato ing kanakong kayarian. Nung ing kayarian ko keti king yato, ding kakong talasuyo, makilaban la, ban kumiyabiye karing Hudyo. Dapat ing kakong kayarian, king yatong iti. Ing buri mong sabihan nga ng Pilato, metong kaping are, may kibat siya Jesus, ika ing sasabing ari ko. Iti yung sangkan nung bakit mibait ko at di natangket king yato, ban mo niya patutu king gusto at king katutuan. Makiramdam niya ka na ako yung ninumang makapanig king katutuan. Ing maya pabalita ning Ginoo, Kapurian ka, O Kristo. may payabak po. At happy Christ the King kaya kayangan. Naning kabaldugan na nito, Happy Christ the King. Sigurado ko, dimdam yun ang sinabi ra kaya kayo. Misan makatatwa, potang ating kong karungot pagsabihan, ikotang da, nanamburi mo sabihan? Migsalita na ka man ating kang sinabi, pero erikwa, itamburi mong sabihan. Nyayang kotang da, nangamanuan mo? Nanitang sasabihan mo? Tang ede ang tingyan ng amano mo. O kaya eda akakwain buri mong sabihan. Halimbawa, ing meto ngayon linapit siya kang imana. At kabira-bira sinabi na, Hoy ma, kalagu mo, ne? Magibat siya imana nga tao, balo ko. Pero nano talaga yung buri mo sabihan? Naning pake mo, naning intention mo, nano yung mensahe mo. Akit mo, sapat ting amano at ing salita, limitado, madalas, kulang ya. Nang kay, asok maman itang buri mong sabihan. Words are not enough. Anya, madalas, gagamit tamong larawan o image. King English subject, pag-aralan tayo yan, figures of speech. Detang mabulaklak na pananalita. Detang gagamit metaphors, simile, images po tang magsalita la. Symbols o kaya signs. Ding mahilig pong gagamit ka rin ring poeta, ding makata. No, kasanting pakiramdaman. Kasi atin lang sasabihan na punto, pero gagamitan da larawan, images. Ding tagapagsalita, predikador, mamarap kayong publiko, kabiyasan magsalita. O diyang ikaming ding pariyo na popotang maghumili kami. Madalas, akit yung gagamit kayong images. Kasi anong kasakit talagang ituloy nga pong Ginoo o usplika nung ka gumamit larawan, image, bang kanita ay tindihan din ng tao. Nga, potang ay tindihan din ng tao, at siya ginamit kang image, nga nakanta, yan pala yung puri mo sabihan. Malinaw na ka na ako, ikuha ko na Ginamit mong simbolo, ginamit mong larawan, effective ya kasi ikit na itang punto, mensahe. O yan yung mensahe na ning solemnidad tangin, ning kapiesta ng Christ the King. Christ the King. Panita nang sasabihin, ini manari Kristo, haliyapin. He is not Christ, he is not King, pero lanya yung larawan tamo, pipilit tang makaluklok kang trono, batatin yung corona, scepter, at tawsan tayang ari. Yapin yung larawan o image tamo, yan kang Kristo. Tang poetry, the church poetry on our Savior.
Ita kasi sabing mayan, imburitang sabyan tungkol kaya. Ang ila sapat ding nga mano, ban pakiramdaman, o intindihan, o paramdam, payabot, ingkaya katamong paulaga at pamanintindi ki nga pong Ginoo. Kanya pansinan niyo po, ding pamamasatang ini, the first reading, pating responsoryo, second reading, ing ebanghelyo, lalo na, ing gagamitan ng image, larawan, King. Christ is King. Anya, pinita, mong gangin, Christ the King. O yan, ing image, King. Pero yun naman kalupa ng baluta mong ari king kasalukuyan na panahon. Inyang banwang 1925, itapangan mi bait, kanitaya may proklama, ining kapag masusyan at titulong Christ the King, impapatamo kanitay Papa Pio Kalabing Metong, Pius the 12th. At inumpisane, pigkalubne, karing tao ining solemnity, pamagmasusi kang Kristo, karing makanining amano, deni po rin tebili ng amano, exact words, nga na ning Santo Papa, Pax Christi, in Regno Christi. Ing kapayapan ng Kristo, Pax Christi, king pamag-ari ng Kristo. Oreta rin amano na ning Santo Papa kanita niyang inumpisan na ining kapag masusyan. We live in the peace of Christ. When we allow Him to rule in our lives, rule as a King in our lives. Kanya, o yan yung sasabihaning pisamban, Christ the King. O yan yung kayakatang amano. Pero yung buri ng sabyan, yung kayakatang amanuan, the peace of Christ reigns in our hearts, in our church, in our world. O ito yung burita mong paranas, paramdam, pakawal ka ring tao, pat siya sasabihin tamong, Happy Christ the King. Ing kapayapan ng Kristo, ing katuliran ng Kristo, ing kayapan ng Kristo, mag-ari kaya ka. Mag-ari kaya katamungan. Papanagumpen tayo, ing kapayapan at katuliran, papag-arian tayo, Kristo, ing tunay manungkulan. Wala mo eleksyon, mga kampanya. Ing tunay manungkulan, totoo naman. Nung yang mag-ari at manungkulan, tatangin tunay kapayapan, ampong katuliran. Bali po in history, bali itang St. Peter's Square king Vatican, akakita niya maging litrato ito. Kitan pe kalibutad na, niya po kahalwalasin ng lugar ito. Pero kitan pe kalibutad na, ating mata sa tori ka rin. A monument, ingaws dam, obelisk. Malaking Egypt din marble lang, napangaragol. Mga atas, walang building lang. Pero monument siya mo, made of stone. At ito, may talakad niya ano king Roma, 4,500 more years ago. So, mag 5,000 years ning makatalakad ka rin. At inakot na yung imperyo ng Roma, iba't Ehipto, ban paramdam na, ikami impe kamayupayang diling bansa. The Roman Empire. Ikami ing pekamasikan dili. Potang lawin may ngenita king St. Peter's Square. At inyang krus kitang pekababo na. Bali po nang makakabit inscription kitang krus na ning obelisk o ining makasulat. Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat. Ngayon ang kantata mo, karin niya menibat Christus vincit, Christus regnat, Christus, Christus imperat. Puri nasabihan, Kristo, He conquered asakupaningan niya to.
I He rules. Iyang manungkulan. At Kristo, iyang imperat. Iyang mag-ari. He now reigns, imperat, powerfully. Kanya, ing kabaldugan na kanuning obelis kay ni, migtagumpe na ing Kristyanismo king upaya na ning krus. Ngeni nga na, may nagumpeya, babo ding sablang upaya ning yato, babo ding sablang ari, babo ding sablang presidente, maging mayupayang imperyo ning Roma, asambot ne. King upaya ning kayang krus. Po makatats ita, In the heart of the empire, ating makasulat ka rin, Kristo, simbot nongan ding mayupaya. Iyang mag-ari ngeni, anya sigurado ing tao, ing yato, dumanas siyang kapayapan, dumanas siyang katuliran, at katutuan. Amen? Yung Feast of Christ the King, yung kiyatang monumento, obelisk. Sasabihan mo, Kristo yung kaya kaming ari. Anya mag-ari keni ing kapayapan ating katuliran. Bilang pamupos ng umilya ngayon, tabili po kayo itang malagong amano ng Gerald Daring from St. Louis University king America. Makatouch siya ng sinabi na nga na, the kingdom of God is a space and a time. Ing kayarianan ng Diyos nga na, metong iyang lugar at metong iyang panahon. Kaya ba't nga ng tinuglong? Ing pibale-bale, the home, nung ka rin tutulang may kakalugod ting pamilya. Apid ting kayarianan ng Diyos. Nga. That is the place of the kingdom. Mayayakit siya king metong nga bansa, nung ka rin malilingap na ring may na, ampon ding ignoranti. That is the kingdom of God. Potang lilingapan na ring mangmang, ding alambalo, ding magkamali, ding may na. Ela forsake, ela tatakwil, na ni tuturo at lilingapan la. Nga namang sinundo. At yuking parokya, lugar na. At tutong makiyadwangan at lilingap ka ring tao. Tutong makiyadwangan at lilingap. Emo spiritual, emo religious. Lilingap, caring for the welfare of the people. That is the kingdom. Yan yung mga ditam. Datang na sayang kayo riyan mo, hapin tao. Mika parokya, bansa, mika pibale-bale kesang makareni, makanini. Kaya ba't po nga na, the kingdom of God is time. It's a time. When is it? Kapilan niya. Magaganap niya po tang atin papakan karing danupan. Patseme nakit kang papakan karing marahanop. That is the kingdom of God. Potang ating babiyatok nangan karing taong grasang matutut king dalan. That is the kingdom of God. May your kingdom come. Potang manakit lilingap karing mi papaboren. Ditang penasakit na ring aliwa. Ditang tatalakad para karela. That is the kingdom. Maliliariya potang pakilaban niya ing katuliran at ing katutuan at aliwaing kalaraman at pamaglinlang kingisip na ring tao. Blessed are those who stand for the truth. Potang sasamas na niya yung batas. Uling yan naman perpekto. Potang lalakoing kamangmangan. Mayayakit siya, potang misasanmetong laring tao, kimpamakibaka, laban, king kakaluluan. When together we fight, stand against poverty. That is the kingdom of God. It's a space and a time. O yan nga manuan tamo. O yan yung buritang sabihan.
potang upsetay tang happy Christ the King. Talakad tamo po. Itangan po, sasalpantay ako, King Diyos, ipang mayupayang tutu. Lina lang king banwat yato. At kang Jesucristo, ang anak ng bugtong, aginutamo. Pengagli, king upayan, ing banal na Espiritu. Mibait kang Santa Mariang Birhen. Linasa, lalang ng upayang Poncio Pilato. Mipako king krus, mete at mikutkut. Tinipaya, karing mete. King katungaldo, sinubli ang mebye, pepayta sa banwa, makalukluk, wananing Diyos, ibang mayupayang tutu. Iba't ka rin, magbalik yan naman keti, ban mo kung karing mabye, ang pong may ngamate. Sasalpantaya ko, king banal na Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding santo, king pangapatawad na ring kasalanan, king pangasublirang mie ding mete, at king bie alangangga. Amen. Amen. Pakamahal kong kapatad kang Kristo, ngayon manalangin tamo kung kingkikatang ari, ban pagkaluba ng kapayapan at ustisya ring sablang bansa at sablang lahi. Nga tamo kong sumabi, Kristong kaya kaming ari, datang na sa ingkayarian mo. Ulitan tayo. Kristong kaya kaming ari, datang na sa ingkayarian mo. Nuan ka o arining metong sikloban, di natangka banggawan mo keng metong amalayang balayan, para karing pamuntok ding bansa ang magdalang lugod at katimawan, at para karetang maging sangkan ning pangawala na niti, manalangin taking Ginu. Kristong kaya kaming ari, datang na sa ingkayarian mo. Nuan ka o arining metong sikloban, di natangka banggawan mo keng metong abalayan ding mikakapatad. Para karing maglualo king matulid ding liwa, at para karing maglualo king bukod mong karela, manalangin taking Ginu. Kristong kaya kaming ari, datang na sa ingkayarian mo. Nuan ka o arining metong sikloban, di natangka banggawan mo keng metong abalayan ding talapatutu. Para karing Kristiyanong mabibiyeking karelang kasalpantayanan, at para karing pabustandang mateing karelang kasalpantayanan, manalangin taking Ginu. Kristong kaya kaming ari, datang na sa ingkayarian mo. Nuan ka o arining metong sikluban, di natangka banggawan mo keng metong abalayan ning katutuan. Para karetang ding nga manorat dapat malyaring panalayagan, at para karing magtaksil keko, at king metong at metong, manalangin taking Ginu. Kristong kaya kaming ari, datang na sa ingkayarian mo. Nuan ka o arining metong sikluban, di natangka banggawan mo keng metong asusuyong balayan. Para karing king metong at metong,
at parakaretang maglakbeking sarili rang maymut adalan, manalangin taking Ginoo. Kristong kaya kaming ari, datang nasayang kayarian mo. Nuan ka o ari ning metong sikluban, di natang ka banggawan mo keng metong abalayan ning kapanayan. Para karing hanggang pagkapilit magobra, para king sablang mayap, at para karing sinukuna pauli ning kayalandang pag-asa, manalangin taking Ginoo. Kristong kaya kaming ari, datang nasayang kayarian mo. Ngeni at bantampo yung saril tang kapagnasan. O Ginoo, tingiran mo sana rin aklismi at kambiyan ng kabilugan ming sikanan ngeni kukulisak mi kaya ka mag-ari ka sa kaya kami ngeni at manggaman kingalanganga. Amen. Reta pong makasadyang mag-offer, pwede nala pong muntaking libutan. Maging tinaping pamasaya, maging anak ni kekang lubog, maging daliting kekang tulang, maging kekang katawan ng Ginoo.
Manalangin ko ang ini kapatad, manikekatang daon matanggap larapan ng Diyos, sipang mayupayang tutu. Tanggapan saning ginuiting daon karinggamat mo, king kapurit kaligaya ning kayang lagyo, king kakatam ka sa plala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Ipaming miglalang darawon miyakeka yung sakripisyo, akapamilata na pakikasundune ning anak mo, ing meto ketawan. Pagdala ni sanang pamisan metong ampong kapayapan, ing mabilog ayato. Iti aduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. King alanganga at lubos mayupahaya. Linyan may Yesu Kristo, ing bugtong mong anak, king laro ning ligaya. Anting alanganggang saserdote at ari ning meto sikluban. Anting saserdote dinawan ning kayang biye, king altar ning krus. At kinabos ning tao kapamilatan iting metong aganapa sakripisyo ning kapayapan. Anting ari sa sakupa ning sablang lelangan, banayatad ne keka umayupaya ng ipa, ing metong ilanganga at makalagana pa kayarian. Metong kayarianing katutuan at biye, kayarianing kabanalan at grasya, ning ustisya, lugod at kapayapan. Ulinita kang bering sablang koro ring anghel karin banwa, daralit ming kekang ligaya, alangtok ng ngaming yening makyabe pupuri at kakanta. Banal, banal, banal ka, Ginoo, ituyay manwami, ituyay yato, kingke kang ligaya. Hosanna, Hosanna, ikakatas katasan. Hosanna, Hosanna, ikakatas katasan. Noon hinggarata, kinglakyo ding Ginoon wanya. Noon hinggarata, kinglakyo ding Ginoon wanya. Hosanna, Hosanna, ikakatas katasan. Hosanna, Hosanna, ikakatas katasan. Ika pinintune banaloy pa, iking sibol ning sablang kabanalan. Uli nanita, pagparalampumi, pabanalan mo sana, detingayin king espiritu mo, ban para kay kami, magawalang katawan ng pandaya, ning ginuming Yesu Kristo. At atandanan mi pa, baya mi daon kusang lub, king pamaylasat kamatayana. Kinwaning tinape, pasalamat sa keka, piraso na iti, at binyene ka rin kayang kakaluguran at ngana. Kuana niya iti, mangan kayo kaniti ikongan. Uling iting kanakong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman, kay ba't nga punan kinuha ning kalis? Pasibayo yung pepasalamat keka, at bigyan ning kalis kaning kayang disipulo nga na. Kuana niya iti ikongan minom ko kaniti, uling iti ing kalis ning kanakong daya. Ing daya ning bayo at talanganggang tipan, mi bubu para kekayo at para karing sabla. Banket mi patawaran na ring kasalanan. Daptan niyo iti, king pamigaga na kayo kanako. Ipasyag tayo ing misteryo ning kasalpantayanan. Ing kamatayan mo, linupig mo, ing kamatayan ni, ing
Ngayon, gaganakan mi hoy pa, ing kamatayana at pamanyubling me biyening kaya kanganak. Daraon mi kaya kaing tinapyan na ning biye at itingkalis ning kaligtasan. Layan ming pasalamatan kaya ka, ipepaliryan mo kaming matampang talakad king harapan mo at sumuyo kaya ka. Mapakumbaba mi ang pagamuha mo, ngi kami ngansa, ami sulusulu, king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kami anting metong ning banal mong Espiritu. Ganakan may pa ing Santa Iglesia mo, makalaganap king mabilugayato. Miganap na sa aking lugod at kapayapan. Kambi ning pakamalan ming Santo Papa Francisco, malugod ming Obispo Florentino, ding sablang pari, ding sablang taong malugod susuyo, karing-karelang kapatad. Ganakan mula naman ding kapatad ming matutod na king kapanayan, ning pamanyubling mebie. Ding yeni, gaganakan mi at daraon kay kaking panalangin. Tanggapan mo nga sanay pa, king masala mong kakarinan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biyalanganga. Wan kambe ng Maria, ing Virhen, induning Diyos, indumingan. Kambe ng San Jose, ing malugod ng esposo, kambe da ring apostol at ing sablang banal, Santa Monica, San Agustin, tinupadla king malmong kaburian, king kakabanan ng panahon, purian dakat paligayan, king kapamilatan ng Jesucristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya, ibang mayupayang tutu, kagom ning banal na Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alangangga. Datang nasaing kairian mong mitmuking kapayapan at katuliran o Ginoo, kabang ngaming manalangin. Ikabos mo kay nga Ginoo, king sablang marok, malugod mo ipagkaloob, king kapayapan, king panahon mi, ban king saup, ni kang pakalulu. Parati kaming mikabos king kasalanan, miligtas king sablang kaligaligan. Kabang manaya kami, kambiyaning maligayang kapanaligan, king panyatan ng pasibayang Jesucristo, kaya kaming talapangabos. Ating
ginuming Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emos sa pabalikdan din kaya kaming kasalanan, nuno lawan mo ing kasalpantayanan ing kaya kang iglesia. Pamayapan me ang pontipunan nagpangging kaburian mo, ikang mabibiyat mag-ari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapanan ing Ginoo mantabes sa kapilanman kaya kayungan. At kaya ka antimurin. Idakit angeni karing kapatad ing tanda ning kapayapan. Kapayapan. Cordero ning Dios, aminalako, king kasalanan ning yadu. Makaluluano kami. Cordero ning Dios, aminalako, king kasalanan ning yadu. Makaluluano kami. Cordero ning Dios, aminalako, king kasalanan ning yadu. Ibiemu ke kami ing kapayapan, ibiemu ke kami ing kapayapan. Kapatad, yung ginutang Kristo, ing katamong Diyos at Ari, kapalad na rin mayaws kaniting apuna ning kordero. Ginoo ako matampang tanggap kaya ka. Dapat agkas may amano mo, kumayap na ako. Katawan at dayan ng Kristo, sa sad mo kayong sana, ang gaking biya lang angga. Amen.
Now with the heavens I shall sing the glory of our Christ the King. Now with the heavens I shall sing the glory of our Christ the King. Siklod tamo po. Panalangin kang San Jose, itangan po. Bapu talalingap ning talapagligtas, esposo ning Juan a Virgen Maria. Keka in Diyos, penibala ning anak ng bugtong. Keka i Maria, binili na ing kapanaligan na. Kambe mo'y Kristo, mikatawan niyang tao. Juan a San Jose, kaya kami mo naman, ipakit mo ing metong kang ipa, at tayran mo kami, king daklat nimbye. Aduan mo para kaya kami ing grasya, pakalulu, ang pongsikanan pilubluban, at ipanwalo mo kami, karing sablang marok. Amen. Oratio Imperata laban king COVID-19. Itangan po. O mapamakalulu ang pong mapagmalasakit ay pami. Lalapit kami keko, kaniting masipit a pamangailangan mi. Aduan mi keko, ingkambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Amigdalang dakal a kasakitan kaya kami, at may kamatena karing dakal a tao. Aduan mi ngeni keko, ing balikdan mo kaming mitmong lugod, at iyatsat me kaya kami, ing makaulo mong gamat. Ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasignangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi, ingantabayanan mula ring taong mitutukan manintun panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat no. Ipanalangin mila ring pekapun ming pambansa at lokal, ban mamili at sarila mo, karetang bakunang tutong makaligtas kaniting sakit, at inggawan dayti, makasalikot, at bukod mong paraking kapakanan, ding memalen. Bendisyonan mo yung sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya, king bansami. Ipanalangin mila ring doktor, narsis, at ding sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyulo karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan. Pasignangan mo yung pamagtagulaling ding sarili ro, king pamaglingap karing masakit. Mula pabore meyawa kaniting sakit. Ipanalangin mi Loret ang miyawa no, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo Loret ang lilingap karelo. Pagkalaman mo lang alananggang kapainawan, detang mengayango na biye. Pagkalam mo kaya kami ingrasya mo, kareting masakit a panahon. Ban magobra kaming miyabe-yabe, para king ikakayap ding sabla. At ban makasaw kami, karetang mangailangan at pakakalulu. Manano na sanang pauli ning masabal, at pamagmalasakit mi para king metong at metong. Mikabyos kaming alang kasasagkulan kaniting krisis. Layon tayran na kami king pamagbayang loob at kabanalan. Iti aduan mi, king kapamilata ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan ay induning Diyos. Emusana pisawili ingaklis mi keka, king kagulangan mi. Nunebagkus mo kaming ikabus, king sablang panganib, o maligaya at kanunwanan a Virgen. Amen. Virgen de los Remedios, induning kapaldanan, San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Santa Rita Nicasia, San Agustin,
Patulunan ming Santa Monica, talakad tamo po. Manalangin tamo. Ginupig kalubme kaya kami Kristo, ing ari ning sablang lelangan, bilang pamana para king biye alanganga. Saupan mo kaming mibiyebye ag pangking kayang ebanghelyo, at idilamo kay ngan king tula ning kayang kayarian. Itiadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Pamigaga na ka, karing kapatid tamong may ngayango na biye. Manalangin tamo. Kinang Diyos, bukod mapamakalulu at mapamatawad. Mitmong kababan, manalangin kayong pasibayo para karing kaladwada ding sablang pakamalan ming may ngayango na biye. King kayang pakalulu, patawaran mo ring nanumang kasalanan arapat da, emo sa paimburisan karing gamat ning masikan na kasalang. Emo kakalingwan kapilan man, utos mo ng kunandoring angheling kaladwara, at yuli dano kem paraiso, banketa ela dumalan kem parusa ning impyerno, danebagkos kamtanda, ingalanganggang ligaya. King kapamilatan ng Kristong kinumi. Amen. Pagkalugno karela, ingalanganggang kapainawan o ginu, ingalanganggang sala, sunlag sa karela. May painawan nongan sana, king kapayapan. Amen. Inginuman tabi ake kayo. At kailan imuwi. Bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayang tutu, ingib pa, ating anak, ating banal na Espiritu. At daon taningin ng Santa Misa, umetana, king tula at kapayapan ng Kristong Ari. Salamat, King Diyos. Maya payabak. Luwig kay Jesus makapanman, hindi na peningkan manan. Manwat yato siglonan, lusuking kapanyamban. Balen, ingas lagantan,
Pakamalan, kapatad, ing ginutamong Yesu Kristo, dakalya pa maglakbe kay kabanan ng kayambye. King kasuywana, may kikitsa ka ring tao, may kiramdam, may naral karela, at sino pa na lang makakilala king lugod na nigpa para karela. Panayang maglakbe kaya bera. Kreting daratang Aldo, ing Santo Papa Francisco, kukumbira na katamungan king awsandang Synod on Synodality. Agkat nakatamungan, pari at laiko, namikit at makiramdam kimbalang metong kay katamo. Ing Synod o Synodo, metong yang konseho ning banal at kapulungan, ungno ka rin ding obispo abiabe dalang desisyonan ding maulagang bagay king pisamban. Dapot iting Synod on Synodality, betong yang makapasubaling Synodo, pauli na ning ing Santo Papa, buri na king makiagumya ing mabilog a banal a kapulungan, ipay king obispo, hanggang na king tauling bininyagan, Katoliko yaman o ali. Makibat kaniting kayawsan, ing Archdiocese Tam, manibat king 17 ning Oktubre, hanggang na king tauli ng Paromingo ning Pebrero banwang 2022, at nakatamong maglakbe, abe-abe, kingatlong dake ning kakatamong Synod on Synodality, nausan tamong makiramdam. Makiramdam niya ing Archdiocese Tam, nung ka rin itamo ang timang metong balayan ning Diyos, gamitan tala ring kagiwan tamo king miyayliwang kararaptanan. Ing mumunang dapat, agawan, miyaslagan, alben la ring video, agewada ring kakatamong piling grupo ang makapatungkol king konsepto na ning synodality. Mipasiknangan, ing kadwan dapat, pamituki-tukire ring grupong mipapagsalita karing parokya, eskwela, aguman, at aliwapang institusyon nung ka rin ding volunteers or stewards, panimunande yung family bayan amano o consultation para kay katamungan. Kaniting kaduang dake, miyabeya naman yung pamangawa king metong Facebook show ng Archdiocese. Nung ka rin magipagsalita at makirandam ko kay kayo, kabang ikugunam tamungan. Katataulian, kaniting tauling dapat, makiagong, kukumbiran milangan ding visual at music artist, balmidake karing talentura, dikil king pamanintindira, king synodality. Rening kay katamong programa, malyari lang mayakit, king kay katamong Archdiocese website, karen daratang ayaldo. Kaluguran kong kapatid, kukumbiran da kayungan na makiagong, pari at diakono, religyoso at religyosa, ating katungkulan king parokya o laiko, kaya nakanman o makatwa, misasane king kasalpantayanan, Katoliko o ali. Ing mabilog a Archdiocese din San Fernando, makiramdam niya karimbalang metong kekatam, abe-abe, agnanagnan, alang malalakwan, king banal akapulungan. Manano na sanang iting pamaglakbetam, mga pnuyang grasya, kabering pamikatagon, ipait, ibad king pamikit, pamakiramdam, at pamanalastas, king kapamilatana, ning pamanantabi, ning banal na Espiritu. Makatalakad kami harapan mo, o banal na Espiritu, abi-abi makatipon king lagyo, ikamong bukod, talatay, abayan mo kami, mamaleka ka rin puso mi. Amen. Itipuin kay kayong malukang kalasuyo, Florentino G. Davarez.